Mina esabatha ibenhle kwabancane nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni uThaba kaZambotho bingelela ekseni kweyisabatha umhla ka23 December 2023 2023 hey bathi double siyabonga kakhulu komdala wensuku osesivusile saphinde sahlangana futhi ngomsa wakhe esithembelena kade bese siguqweni kuvukekile babuyile nasesiguqweni manje ukhumbule ke emlaleli ukuthi uzosithola lapha ya ku www.nandafm.co.za ungastreama live lapho utshele nokude ukuthi angasibamba live ungasithola ku Facebook sikhumbule kuphakameni uzosithola live kusikhumbule kuphakameni Facebook la uzokwazi ukuthi usithole khona usibuke khona mangabe ukuthi Nanda 88.4 FM ayidonsi la ukhona kodwa ke angihambi ngedwa ukhona umfundisi uJesu Mhlongo ukhona ubaba uSandile umpokamandla kodwa singakangeni kubona ake uzwe ukuthi sesikhona ngempela masuza umjinto umpokamadlala suke sesikhona ngempela sesingenile ohlelweni sikhumbule kuphakameni ungakhohlwa umlaleli number 0687649969 0687649969 uWhatsApp lo uzokwazi ukuthi uthumele ngayo imlayezo umfundisi sibingeleleke kuyo yonke indawo la kufinyelela khona iNanda FM ngesibingelele sithi mini yesabatha ibenhle kwabangcwele sivume kwasebebingelele njengobaba uHlongwana esibabona sebebingelele lapha eNewland siyakubingelela baba sibingelela nabanye bonke egameni elihlele inkosi yethu inkosi yasiphakameni uShembe amen amen yavuka manje isabatha elibusisekile balaleli bonke beNanda FM namanazareth onke mfundisi mhla ka23 namhlanje usuku lwesifungo lokugcina unyakeni lekhalenda lamaRoma uyavalwa namhlanje impela kuvalwa konke nekhalenda lamaRoma abangazi ukuthi u23 usuku oluba njalo enyangeni la kuhlangana khona izinsizwa ke kuthiwa ke ebandleni lamaNazaretha inhlalisuthi kuhlangana khona abantu besilisa kusokuyi umhlangano wabi meeting ngesilungu kuzodiscusswa ke into zabo iwona ku23 ogcina ke lo nyakeni ka2023 sekuzeke kube khona ozayo ngonyaka ka2024 sisekhona ke la enyangeni esikhumbuzo senkosi ilanga isonto lizase kuyisonto lokugcina ngoba ke sike siphe nje inyanga yonke kaDisemba ngoba phela ziningi kakhulu izinto zenkosi ilanga ukuthi singayiqeda nje ngo19 masithi nje sokhuluma nje sikhumbuzweni usuku olodwa bese siyaqeda ngelanga ngabe sinamanga kuningi kakhulu njengoba hlala siklephula nje unyaka wonke kodwa nje inyanga kaDisemba inyanga iyasi sikhumbuzo kade ngibuka nje ngiyahlala yabo ukuhlala uzuphatheke kabe mawucabanga uShembe ucabanga ngisho izinto azisho ngicabanga ubaba omkhulu wathi singakhi la eMjondolo singakhi la emalokishini siyokwakha emakhaya ngithi hey umuntu kuze kushaya leminyaka madoda usahleli la eMjondolo akakafuduki aye la kwashiwa khona singakaveli ngisho ukuvela ngibukani njalo umfundisi ngibuka lesimo esikusona labo ugqamcishi bogesi kuphela manje yabo manje impilo isifuna lento yashiwo uShembe ukube semakhaya ucisha ugesi ufaka izinkuni endlini awuna stress kuphela amanzi nanku uNkulunkulu usinika imithombo wena ke aphuma entabeni amanzi amnandi lokhu shona emfuleni engathi ayasetshenzwa ngaphansi kwentaba awapheli into engapheli into ehlala igcazela nje iminyaka wazalwe igcaza uyashiya futhi enjalo nje eziphumela akaze sibe khona isikhathi sesomiso manje ngiyayibuka lethu yazi uShembe wayesitshelile njalo
hey uNkulunkulu akasisize impela umuntu aphi abuyele emakhaya ngoba ngendlela okuyiyona ngathi kuzoba worse kodwa ngibambe lodwa mina ukuthi uShembe wayisho lento kade ngisino neconsulate yase-India ithi e-India ayikho into etshingwayo manje uShembe wakhuluma ngokufuya uthi-ke ubulongwe beyinkomo benza izinto eziningi ngathi wakubala kwakuthathu ngoba kokugcina kwabo ukuthi sokukhishiwe konke lokho okunye kuyathathwa buyokwenza umanyolo osuzomilisa ukudla sokwenziwe konke lokho okunye biofuel bioenergy kwazi kwaba kuthathu manje ngase ngicabanga ukuthi yonke lento aseyikhulumile elethe uNkulunkulu ukuthi azosizizwe uma kusufuna inkomo uzoyifuya phi la nami ngihleli ngiphathe kahle azofika amakhosi akutshela ukuthi le ndawo ubuyigadelo bani yakini impela ubuyigadelo la ngilwela isiqeshana esingelona ngisho ne-hectare ngiyasilwela kumakhelwane ekhaya ngishiya indawo ama-hectare angaphezulu ka-100 ama-hectare angaphezulu ngendlala ngizolwela into engaphansi kwe-hectare ya yini-ke ukulahlwa sigcine sesithi manje si-overpopulated kanti si-densely populated sisendaweni eyodwa sibaningi kodwa umhlaba ukhona into esizoyilanda la ayikho ayikho sibonakele sigcina siyinyathela sijahuta lakho sigcina siyinyathela ngoba lo mhlabathi esiwubangayo khona ngisho nala wakhe khona okuvundile ongatshala into engondla abantu wakhe khona awenzi lutho shothi sekuyizimpawu nje besho nje ubaba uSambotha ukuthi sekuyizimpawu lezi baba omkhulu akhuluma ngazo kwathiwa asifuduke manje eliphindele ngiphathe kabe emfundisi ngibuka imizi kaShembe le ayakanga wayakhela ukuthi laba bangenawo ke lo mhlaba abahlale koNtanda nayo indawo ngibanikile abahlale kephi nayo indawo mina sengiyithengile abahlale kephi kwayona ayinakiwe lemizi ngoba mubhekisisa ngiye ngabuka ikhangela ikhangela uyabona nanka amafusi abantu abazithi ifusi yini indawo yayilinyiwe engasalinyiwe nanka amafusi alele uyabona kwakulinyiwe la wayetshala imoba uyabona nangigamthini wayetshala ugamthini abantu bathi balambile abama Nazareth abanayo imisebenzi uShembe washiya amaplaza ekhona abelungu balimile emaplazini kuthiwa bathatha indawo zenu bathatha indawo zenu nashiye zenu nani ezi akhonazilutho njengoba bayithathanga phansi kwenhlangakazi eyakithi indawo isuka phansi kwa inhlangakazi kuyona iziyoshaya phansi emdloti ama-hectare mangaki umuntu uyabuka lapha cishe ukuthi kuza kuloko 100 hectares wamkhathali muhamba ukube khona imoto ngamba uzugibela manje ayikho imoto kodwa ngiyishiyile leyo ndawo indawo engihleli kuyona lapha incanyanyana lo indawo engikuyona eNanda incanyanyana kodwa uShembe ukhuluma okunye okwenzakalayo ngenkulumo kaShembe indawo yanyathelo uShembe inako konke ukubusisa uthi untombazane kanoyinkobe unomehlo uthi indawo edayiswe ubaba uyisuheri uthi indawo edayiswe ubaba eyangena ubaba omkhulu kunetsha efika hlale kulona uthi leli tsha efika hlale kulona uthi mase ehamba seyidayisa indawo wangakhohle ukuthi kwahlala uShembe udiyala India ezothenga indawo uthi uyabona ke la kwakuhlala umprofeti wala eAfrika ovela ezulwini le ndawo ngicela uyihloniphe amandiya ayazi intalalela ngoba abantu bamasiko abantu abangaphuma ezintweni ezibalethela isibusiso wavele wayibiyela wesefaka lezincalo zabo abathandaza kuzona wesevuthisa lamakhandlela abo nalezi zinto abayifakayo wathandaza khona wenzoba iGod bathini God lamp uthi kwaba isikhashana bathe bebona wese namabhasi kuleyo ndawo ngoba uthandaza la kukhona emsamo wakomunye umuntu ngoba phela umsamo indawo uthanda akuyona indawo la kuhlala khona abantu abalele thekela amandla indawo othi le ndawo ngicela ukuthi
mangiza kuyona ngizothandaza kuphela akuyona ekuzokudla inyama akuyona ukuthi ngime kuyona ngithuka abantu kodwa indawo engithi ngicela uNkulunkulu mangimi la uyabona izizwe ezihlakaniphile yeah thina yonke into enoshambe sadestroya uyabona mengibuka indawo la kwathulela khona ilanga ngixoxile le ndawo ngangikuyona ngithi mhlawumbe kwakumhla kwakungashaya isikhumbuzo usathe sidlulile kwako 22 22 kwako 22 December 2022 2022 yeah ngahamba ngaya khona mengifika khona kwafika kwenzeka isimanga ngafika nansi nje ayangikhonkotha ngaguqa ngathanda ngiyagula ngiphethwe isibhobo ngikhumbula yena ukuthi kodwa la ekhona ngempela ngangithi mangilale phansi kwemjiva yakhe ngisinde namhlanje eke ngihambe ngiyoguqa la anyathela khona ngafike ngaguqa lapho ngase ngikhumbula ukuthi ngigule kanjani ngase ngiyasinda ngalelo langa manje na ke zonke izinto ukuthi umfundisi ungidi la kwazalelwa khona uJesu kubiyiwe ila kwafikela khona umuntu oqhamuka ofika nomoya osezulwini nendawo yakhona iatmosphere yakhona ingcwele kuthiwa abantu bafika la othangweni olubile babhale incwadi bayibophele ngocingo uthi enye wayifunda Nkosi Jesu anginawo umntwana ngicela ungipha abantwana kucelwa endaweni azalelwa kuyona njengeladi kubona yakubona yona okinto thina asikwenzi lokho indawo esikhundeni sokuthi sigcine khona izinto ezakhiwe zawunxantathu kukhona into ayichazayo ngokubonxantathu kunezinye zakhe zawu round kukhona into ayichaza sifike siyidilize esikhundeni sokuthi sigcine into inxantathu ishintshe ibe square awumazi ukuthi wayenza ibonxantathu ufike uround uyenza ibonxantathu awathi wayenzelani ibonxantathu thiyaze siyenza isimanje kufana nokuhlabelela nokuhlabelela ithenye inkosazana ubaba ngano uzoyifunda le ndaba yakhe ngano uzoyithola nefoni ithi ubaba wena isibindi sokuthi umuntu mehlabelela ukuhlabelela ekona athi thula uyaphetha ngoba lokuhlabelela indlela okwafika ngayo indlela eyayilapha ukufa eyayumhlatshelwa lokufa kufanele uma kufanele kuthethiswe ukufa kufanele uhlabelele isiqi sakhona sibe isiqi sokulwa nokufa uma kuyisikhathi kuyihlabelelo sokubusisa kufanele isiqi sakhona kube sokubusisa namhlanje khona ukuvibrate kwamazwi kuze kube competition kulandwa into elalelwe grade ukuthi sekuhlatshelwa kanje ukuba lento sincokwa namhlanje uzwe ngisho umfundisi ozalelwe la ekhaya azalwa azi ukuthi iredeem yehlabelela ithini uyishintshile namhlanje uthi umlungu mefike enkosini ilanga esigcawini uthi maNazaretha lento angikaze ngikhale mina uthi kodwa ngitheme ngibona lento yini ngabona ukuthi lento akazi ayenziwanga umuntu uthi ke lento ningayishintshi nenkosi ilanga ishinto efanayo ithi ningashintshi lutho kulezinto namhlanje abantu akade bezinsizwa ababa amashesha ngena bakhula baba zinsizwa namhlanje bangamakhehla namhlanje bajabulela ukuncokwa abantu kuthiwe ayi uhlabelela kahle mombuzi lokuhlabelela kahle ikona yini wakufundisa ushembe ngoba wena uyibonile inkosi hayi akukona okwami namhlanje sesiculela ukubukwa akusezona ihlabelelo sesiculela ukuhweba akusezona ihlabelelo sokwamaculo iculo ke line key ikey yakhona nakhona njalo ekuculeni nakhona la ekuculeni kunomthetho ekuculeni uyuzwe makhona competition kulamaculo kusaculeni kwakuthiwa uma kukhona into yehla uyuke ulandela imessage yalento iculayo namhlanje amaNazaretha ufika wathi ushembe ihlabelelo lezi methi ihlabelelo uma ungena kugulwa
wayibeka ukuthi nase wathi sokugula nasi sokuthi sokungena emzini uma niyoxosha imimoya wayibeka ukuthi nenze nje nisaphume emakhaya mase nifika niyongena nihlabelele lesi ayisazi Masu leyo ndaba ngisho indlela esihlabelelwa ngayo indlela yokuhlasela imoya ishintshiwe manje le ndlela yokuhlasela imoya uhlabelela ngendlela ngoba zinokhi abangafani esinye sisodwa khona ozoshaya ngalokhi emoya yokwenza into ethile uzoshaya ngalo makuyisemgidini sisodwa kodwa lesihlabelela manje na umbuzo wami munye ukuthi ikuphi okuyikona iloko nani kwenze nakufundiswa ushemba noma iloku esenithanda ukulalela abantu nize nibatshazwe nibatshazwa abantu nje useshonile ngoba sinobatshazwayo useshonephi kunini ubatshazwayo ozothi menibabazile avula ukhiya wasezulwini useshonephi namhlanje nibatshazwa abantu nizongena ezulwini labantu yini amadoda amanye esikhule eswalama abemazi ushembe abeyazi inkosi ilanga amuzwa ngelinye ilanga uthi ngicela umuntu ozohlabelela kahle sihlabelela ngathi siphi kwaqhamuka elinye icinambana ngeke ngilisho ihluba la qhamuka icinambana lazathi sihlabelela kahle lathi bahlabelela hlala phansi uyaphimba wahlala phansi namhlanje sinikana umnikazi waso uyasazi ukuthi safika kanjani uyasazi ezulwini ukuthi sihlatshelelwa kanjani uyamuzwa manje ukuthi udlalisa ivoice wenza yonke into ngoba ushunela ukuthi lezi akuwona amaculo ihlabelelo chaza ukuthi ndihlabelelo zumhlabelo yini umhlabelo umhlabelo yinto epholisa ithambo liphukile into epholisa inyama idabukile manje nake ngiyakuthiwa ihlabelelo nje ingoba zisebenza enyameni elimele ziyipholise zisebenza emphefumulweni olimele zududuze zumhlabelo waleyo akuwona amaculo akuyona into yomrapper akuyona into yomrapper sithi commercialize namhlanje weba ngayo sikhale kabi ngodladle kodwa yapha lento sidlala sodladla mshunqisi kuyadlalwa uhlabelela izinto ushemba asiluleka ngazo uhlabelela uphethe ubhiya obani abadayisela izinto amaNazaretha sithi commercialize mase dayise ngobuzibulo siyahweba ngayo dayise ithina le hey mfundisi siyayithinta lezi zinto ngoba impela umuntu uyabuka ukuthi yibo nakho besike sisizwe namakhehla nezalwazi engasekho namhlanje sibheke lapha sazi noma uNkulunkulu uzosifikisa yini lapha ebukhehleni nasebusalukazini umuntu akasizwe nayo izinto ayirecord ukuthi hayi namba babesihlabelelela besho ukuthi lento ihlatshelelwa kanje ngicabanga ukuthi khona into kufanele bayazi abantu khona kade bengibuza asilungiseni nalolu hlelo esikulona izinto ezimbili ezihlukene ngihlale ngibachazela angiphinde futhi uasilungiseni izinto ezimbili nalolu hlelo esikulona uasilungiseni kubizwa nombani uasilungiseni awunayo iminyaka obekelwe yona ukuthi kukhulunywa ngeindaba ezisuka la zigcine la sithema sifika la sathi sikhuluma indaba kaShembe eqala ku1910 to 1976 uasilungiseni uthela wayeka zonke izinto okuthiwa zona ke futhi mina noThabo ngichazela abantu la asingeni kwasilungiseni asimemi umuntu kwasilungiseni kodwa wasilungiseni uyakwazi ukulalela thina la sikhuluma uyakwazi ukubuka amaNazaretha ebese ebheka ukuthi bangaka abantu abayibiza ngoShembe uyena osuka ememela abantu abangathathika abantu ngoba sesila thina kwasilungiseni sinomthelela wokumema phela ngabe liyafa ngeke senze inhlelo ezimbili eyifana ngabe liyafa olunye mangakuthi ngawuhlelo lodwa manje na ke yingakho zimbili ngoba ayifani uma kukhona umuntu kade ekhuluma ngento yobuNazaretha kwasilungiseni la siyakwazi ukuthi sifike sithi
cha anginjalo njengendaba kaMadlala ebekhulunywa uShelembe yes ngimi la ngiyayilungisa uMadlala kaShelembe wahamba uthe meselanda ulandwe yimina noPhasika Mkhize ozalo uMamadlala odadobo kaMfundisi uMadlala sasihamba ngeFiat 124 eGreen sakhokhelwa inyanga ezulu u10 rand upetrol sahamba sasuka kaMngwengwe emzini obizwa ngokuthi kusenhlanhleni sahamba ngixoxa njalo xoxa into engangikhona kodwa ingane kwane la sasuka kaMngwengwe yasithuma inyanga ezulu ngoba kwakuzeyiwe ecaleni ngesikhathi kuqala kwamacala okuhlukana kwebandla kufunakala abafundisi sasuka kaMngwengwe sahamba ngaleyo moto saya yidini safica kaShelembe kuhleliwe endlini eround ngithi kwakuseyi no ngikuseyidini inhlanhleni seidini no inhlanhleni kaMngwengwe lengikhuluma ngayo umuzi kaMngwengwe uthi senhlanhleni okay la safika umuzi kaMngwengwe igama hayi enhlanhleni idini kwakhona umhlangano emzini kaShembe okamngwengwe ukuthi senhlanhleni sisuka khona ke ngoba kuzoyiwa eMaritzburg ecaleni usifakela upetrol ka10 rand ne Fryhead siye lokhuzeni siya idini siyidini kodwa asizoqala idini ngoba asathi seyidini sizoqala eRichmond 70 Fryhead mina eRichmond emzini wakho umfundisi uMadlala masifika khona sifica unkosikazi wakhe isalukwazi esigana umfundisi uMadlala sifika sithi akekho la uhlala kaShelembe kwafanele sibuze ukuthi kumaphi wasitshela ugogo hambani kanje ngenhlanhla siyakwazi eyidini saze siyofika safika kukhona indle eround ababehleli kuyona lapho ngikhumbula kahle ngoba kwakhona ngisho nabahlobo bami ngade ngikhule nabo bakambeje abanye sahamba safika kuleyo ndlu kumnyama phakathi safike sathi sithunywe inyanga ezulu ithi asilanda umfundisi uMadlala ngenzela ukuthi baza abantu ukuthi okwenziwa kasilungiseni kuthi wasilungiseni mase wasilungiseni uma ngingalunganga thu umfundisi uselapho abantu ababexoxa babengekho babe yingane kabi laba babela babe yingane kabi mhlamba bezalwa zonke izinto abayixoxile ziyaphambana nesakubonako ngoba umfundisi uMadlala amakusuka sesikhumzeni selanga njalo ngiyakhumbula umfundisi uMadlala uhambe nini ngo76 uyenini kaShelembe ngo76 kuhamba ilanga sikhuluma ingakho siyikhuluma indaba yakhe isesiyilungisa ngoba ikhulunywe ukuthi asilungiseni ikhulunywa abantu abangayazi umfundisi uMadlala ungomunye wabantu abathwala kanzima begijinyiswa ngesagini mehamba indoda eyamthatha maqondana nesangela imhlophe etsheni elimhlophe kwaba uAlex Dube oweshaya ibhasi yakaphaka umfundisi uMadlala ngalelo langa wabonakala eshaya istaff ezini ebhasini kunzima waligibela lihamba ngoba walehlisa nje kancane babe gijima kanje ukube wama babezongena bamqedele ebhasini bonke wezoshayeka kodwa I think wengeke abulawe ngoba umuntu owaficwayo akabulawanga ngoba phambi kwakhe kwagijima phambili uMaganda kandaba ngikhuluma izinto esizibone ngamehlo ngikhuluma ngosize salibona mzwane ngami inkosi ilanga wegijima phambili uMaganda kandaba wathi mefika la nithi 320 khona wafika 320 wangena ngomgwaqo kaMsikatshana kwaba indawana mhlambe kaku 100 200 meters laba mbamba khona wafika washawa indoda engisho ukuthi yafika yamshaya ngwelokhuzana ngentambo kagesi yayineyingcingo yamshaya ekhanda leyo ndoda wamemeza phambi kwethu sibuka le ndaba yelanga siyixoxe thina ngoba sizwe ngabantu manje na ke uMadlala ke uhamba kanjalo ke wayesehamba wangaya kwakhe eRichmond wabaleka ngokucathi usazohlaselwa nakhona nje bangamlandi wahamba waya kaShelembe lezi zinto okuthiwa ke wazenze kuphakameni bebeno Shelembe zonke asizazi ngoba sasikhona into eyenzakala uma sekuhamba ilanga ecishe ifane nala ishoyo athi
kwakufanele inkosi ilanga ithatha iswephi olwandle ayikazi ikhulunywe lonto asiyazi esikwaziyo ukuthi kwathiwa amanga ekhona ayethi inkosi ibhekile ithathiwe ikasicengana nginitshela indaba engayazi namhlanje ikasicengana amadoda ayeqoqa imali ngakutshela ukuthi obani ngamagama awo isenyangeni omunye wawo usaphila imali niphuma nina eshow uthiwe inkosi senyangeni sokudlulile ngalelo ngithina siphuma eshow siyibonile inkosi mhla ka-19 sodlulile umhla ka-19 sibonile inkosi okuthiwa eshow ngoba siyibonile ilele eshow ngaye ngifake ngisho igamelweni ayilele 19 ngelanga okuthiwa ihamba ngale emhlabeni ngayishowe mina safika kuya ko7 ngozande siqhamuka ukwenza isihle enhlangakazi sekusuka inkulumo egcekeni ke manje sekusuka inkulumo egcekeni ke manje ukuthi hayi bakuyena lapha ulokhuziwe thwetshuliwe uhleli kasicengana kwahlanganiswa imali kwako 10 rand ababenikelwa imali engaka ukuba amagama abantu u10 rand baywa kuyima 100 rand lo yayiphonsa imali yayiphonswa phakade nomuntu futhi mhlawumbe ungaphezulu ka100 rand kwakusena inyama kaThubhobho ngaleyo mina kaSheleni osethe nginyama ngoSheleni manje na ileso sikhathi nje kwenziwa lezo zinto ababonwa oMandlala yonke lenkulumo ekhulunywa ilensizwe ebekhuluma la ngifuna ukubuza ukuthi why singayazi ngoba sasikhona kuphakamile sasikhona esiyaziyo yakasicengana le yahlanganiswa imali uma inkosi sifika mzwanizo wabona ngixoko lesini isifika ilapho sokusuka khona isidumo ke sokukhala induku kubantu ikhala induku ngoba kuthiwe inkosi izobuya iphilile isixoxa imali ngiyathashwa naphi yoma manje abantu abayazi yonke leyo nto bazoqanjelwa abantu amanga nale ezibhalwe abantu abayinzalwa la ekhaya ukuthi inkosi yathula ngomhla ka16 ngithe ngesonto edlule abafona abantu bafonele uDr Ndlangisi angifuni ukukhuluma ngiyadabuka ukuthi ngikhuluma kabi uDr akanginikanga ilungelo kodwa uma efuna ukufakaza noma zithi nje mabehlangana naye ngoba bayambona indaba kaDr Ndlangisa uma uDr Ndlangisa ngiyathi uyayithanda abashembe mefuna iphile efuna uqeda amanga uzokusho ngomhla ka16 between 16 and 17 kunengane yakwabo ezaliwe ubaba wakho kuyena oyemshayeli wenkosi ilanga uyahamba enkosini ifika ithi inkosi usebelethele ngathi umabani okufanele athola ingane ngomhla ka16 ngalo mhla ka16 ukhuluma kanjani ngathi siphephe ethuli ukhuluma kanjani uma simfica thina sasofika sokunephunga endlini uDisemba kuyashisa isehlobo sasofika futhi thina sobushintshile ubuso eloko ehleli endlini nimfica kaMoyizela kodwa samfica thina eMoyizela engathi uzokhuluma ngomhla ka19 ngomhla ka19 sisuka enhlangakazi siyo lenhlangakazi akhuluma ngayo athi ningayeki ukuze enhlangakazi ngoba khona indaba enhlangakazi wayengeke uShemba suswe kude kangaka abizelwe enhlangakazi uthi ningayeki ukuze enhlangakazi wayesenza isimanga uShemba efuna abantu angazi ukuthi mengifika enhlangakazi engixoxela abantu mina kuye ukuthi makufikwa angifike ngihlale nje phansi ngidile yonke indawo ngihambe ngithi ngifuna ungenani nginyathele ngifuna ukubona ipoint la inhlangakazi enkulu phezulu ngizama ukuthola nginyathele laba ingabe babe miphi noNkulunkulu mhlawumbe uzogcina ngiyinyathelile leyo ndawo why abantu bangayifuni leyo nto useyayichaza ke uthi uma ufuna ukuhlubuka wake weza la inhlangakazi wabeka itshe lakho uyohamba ukuze ukuhlubuka kwakho kube okukhululekile okunjalo ukuhlubuka okukhululekile kodwa uyayichaza uthi uma ufuna ukuhlubuka okukhululekile uyohamba uyobheka indawo la wasiphula khona utshani bakho bokuluka inkatha yokuthwala itshe bese ubuthatha utshani owenza ngabe isibopho lapha esivivaneni ubenze njani ubuyiselela wasimpula khona bese uba neshow ukuthi buyaphenduka bubahlaza
uthi masubuya lapho Uyisela izinto njengoba zazi njalo lezo wafunga ngazo ngenye indlela incwadi la uyashaya la uyabona ukuthi kubulawa lo Nazareth kuba numeri 6 yeah besikhashana usiyabona umehluko ke manje umehluko ulapho ingakho kuthiwa khumbula ku11 khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho so ukuthi wena usiyohlala endini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku siyagcizelela lento ufile unumeri 6 la manje unumeri 6 uthi uma usukuzuzile lokho bukulindele usungaligunda ke ikhanda lakho yabona ke la ngisho umuntu ongumKristu abahlale bephikisa amaNazaretha ngonumeri 6 fanele eze umehluko la unumeri 6 awukhulumi ngathi ukhuluma ngabantu abayogciha unumeri 6 umgciho bathe ba part time awumgciho abekho full time yeah angithi manje uyogolomba uNkulunkulu nje ngoba uxakekile uyakomrobho obuxakekile hayi uNkulunkulu nginika lo sizo lakho masunginikile ukuthi hayi sala nale angithi into edala manje ukuthi wena umgolombe ushiyinwele angithi uNkulunkulu ukufikisa emhlabeni uneyinwele manje uma ungenazo ugundile uzobe hayi wena ngakufikisa konke engangiyitshalile ekhanda kuwena iphi wasufuna izinto kumina kukhona izinto ezisusayo wena uyawuzumbuza uNkulunkulu kwathi kukhona izinto ezisusayo wena engakunika zona wasufuna izinto ngeke ngikuphe ngoba wena izinto ezinye ayisusa ngakupha izandla awuyisusa yini le oyizondayo inweleni zakho ubuza njalo uNkulunkulu ongathembekile okuncane yathembeka okukhulu yeah manje na ke indaba yokungagundi ebuNazaretheni ingaphezulu kokuqonda kwethu ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi esitshala inwele uyazi ukuthi wayenzani yazi izinto ezokwenzani zi-aerial kakhulu baxhumanisa naye zixhumanisa yona area ufakazi wona lokunumeri 6 ukuthi uyayishiya esikhathi esafuna ukuxhumana noNkulunkulu akithi manje usizophamisa i-aerial bese kuba ufakazi futhi obushuwo abantu abangakholwa bethe izaza huva le insizwa kasiphuzela unwele unwele siphuzeliswa yini kubuya izinto ezindala mawuthiwa into isiphuzelisa unwele usuke kukhona ukukhumbulayo okwadlulayo manje ukudonsa nge-aerial thando siphuzelisa unwele futhi uxhuma kwi-network yasezulwini bese kwenzeka nje uma uhamba ebusuku indawo enemoya emibi bathi nginyakaza inwele uyuzwe nginyakaza ngisho ungabonanga lutho kodwa ziyasho khona into ekhona la okuchaza ukuthi inwele zimqoka kumuntu ithi inkosi ilanga khona abantu namhlanje bese ngithi ngikuphinisela lapho ukuthi ngikukhiphe lapha impela ithi inkosi ilanga khona abantu abathi mungikhiphe kuphakameni akunendaba ungangikhipha sofunda incwadi sofunda indaba yakho izimbili indawo umuza sekuphakameni inhlangakazi ithi masikhiphile la ekuphakameni ungasho ukuthi anginendaba noma ningangikhipha ngiyoyisondela ngingedwa ithi akekho umuntu onokukholwa kwakhe yedwa ukukholwa okwabantu bonke ingakho ithi wonke umNazaretha akabe munye ithi ke masikhiphile la ekuphakameni ithi masila ekuphakameni sisemnyangweni wezulu ngakho ke le indawo zombili sekuphakameni senhlangakazi sinomehluko uthi masekuphakameni semnyango wezulu le nhlangakazi esikhuluma ngayo uyena oyichaza uBhombela ufike wazenza izinto wangayichaza hayi ukuthi njengoba esikhuluma ngokuphakama nenhlangakazi sibulala yonke imizi kodwa kukhona izinto eziwuthunji eziyisekelo zalobuNazaretha uthi ke ubaba ilanga ukhuluma indaba sesivivaneni uthi la isivivaneni iyona ndawo esemqoka uthi ngoba ila angazi noma wemlinde khona yini mesehla phezulu enhlangakazi ubaba mkhulu ila esethola khona oshembe kodwa ukhuluma ngoyedwa
enzansi inhlangakazi la ezansi kwenhlangakazi le ndawo lapha kunendawo kuthiwa isivivane ayisivivaneni kodwa isemaseleni lapha ngasesitolo esivivaneni lapho khona isemaseleni ilapho ke la ebona khona oshembe bemile omunye phezulu komunye baze bawothinta esibhakabhakeni ubafica lapho manje na ke uma ethi ningayiki ukuze inhlangakazi kufika indoda ichazwa inkosi ilanga le kufika indoda ngithi yalapha ngaphesheya kaNgcobo ngobe kaNgcobo le ndoda mengicabanga igama la ubatshuzi eyalapha esigedleni ethi ngibone ubaba mkhulu ethi ubaba mkhulu ejulukile ehamba ngehashlaki babe babili abantu abafikile kodwa bobabili abakaNgcobo kufika indoda okokuqala okwesibili kufika inkosikazi nayo futhi yakaNgcobo le indoda eyalapha esigedleni ubatshuzi unkosikazi walapha ngasemantobela kosigezenge kamthukuswa la ubaba mkhulu omunye umuzi angena kuona la azacamba khona intombazana yakho nathi umphefumulo ya le ntombazana okuyona eyambona esuka eshintsha enyameni umuntu ahamba umuntu esuka within a minute imbone sephezulu entabeni sokukhanya ngathi kusemini entabeni ikulomzi manje na ke labantu bakaNgcobo uthi ke ngibone umkhulu ejulukile ehamba ngeyashlaki uthi ngambuza ngathi wenzani ephethe ibhuku uthi ngihambe ngimema abantu ukuthi beze enhlangakazi uthi kumina babeke bengeze enhlangakazi hawo ila kwahamba nje uthi lo ngahamba ngihambe ngimenza lo msebenzi njalo ngoJanuary nangoJuly ngiye ngimema abantu uthi kumina babeke bengiza abantu uthi kodwa inkosini ezayo ngifuna abantu bangayiki ukuze inhlangakazi ithi inkosi ilanga ithi akekho umuntu oyikholelwa ngokwakhe masikhiphile la ekuphakameni sikhiphe ngisho ezulwini uthuka kanjani lo muzi uthuka kanjani lo muzi ikona ke lokhu abangasakukhumbula abantu ubeza sebevibrateisa ama voice kuthiwa bacula kahle i-rhythm eyaletho ushembe wayazi ukuthi yenzani emphefumulweni nasenyameni womuntu makuhlatshelelwa ngayo mfundisi angifuni uyifunde lencwadi manje ngoba sonqamuka masibuya ngale kuka 5 isobe sesiqhubeka naye twa omunye uprofessor wezomculo wafika ezocwaninga ngiyakule rhythm lo isho kaShembe inkinga yethu ilento ukuthi noma bekhona ngisho ifundiswa noncwedi bezomculo abamnyama abaze bangacwaninga isizo kwabelungu umlungu kuthiwa kwacwaninga wathi hey bakhona ababhali bomculo kodwa uShembe akazi ezihlabelela ukuthi wayibhala kanjani ngendlela uthi mayifundana eyithathe iqhathanisa nalokufunda kwakhe namanothi uthi hayi ukuthi hayi akithi manje ayithatha umlungu ayibhala lento eyilalela bese ayibhala lento uthi hayi man nomuntu ayofunda apho umculo ngiziwe ihlabelelo zakhona ezishawe ngayo ukuthi wayofundele lephi umculo kanje ushaya into edida bona beho professor nesizulu sakhona ozungu bake babhala base bexaka into eyodwa yini hawo ngilo mkholo FM weekend khumbula kuphakameni nanda 88.4 FM Thabo kaZambotho ohleli naye umfundisi uJS Mhlongo nobaba uSandile wakamwandla sesibuyile futhi sixolise lapha hawu kade sithi sikadile isikhathi hey Zoze zimnandi indaba engasamiseki iswe seyijulile angasho ukuthi iswe simnandi iswe seyijulile uthi hayi nasi isikhathi sikhona akwele ukuthi ngqamu kodwa ke sibuyile futhi manje sisazoqhubeka nayo indaba ukhumbule emlaleli nawe ungasixhuma ube kanye nathi la ku 88.4 FM kusikhumbule kuphakameni ngokuthi uye ku www.inandafm.co.za noma udownload i-app lapha ku Google Play Store Inanda 88.4 FM
uzokwazi ukuthi ke inanda uyithole noma ikephi la usuku khona mawune app uma usilalele futhi kukhona imiyalezo ufuna ukuyidlulisa ungathumela lapha ya ku WhatsApp uthi 068 7649969 068 7649969 uzokwazi ke lapho ukuthi uthumele umyalezo iposter namhlanje kwanenkinga ne-internet sagcina singayifaka ngiposter kodwa ke uzobona ngo-live kukhona ivideo ka live ungakhomenta kulabo live bakhona umunye ke manje siqala manje ngoba siuvalile lokuqala sesikulive wesibili uzokwazi ukuthi ucomment nakuona ulive lo esiufakile mfundisi sivalela ngithi lencwadi le sizoyifunda kahle amazwi enkosi ilanga esiwacaphuna lapha encwadini ethi intshumayelo zenkosi ilanga ebhalwe ubaba uTH Mnyandi hey ngihlala ngithi umnyandi wasenzela omkhulu umsebenzi ngoba manje sesiyakwazi ukuhlala namazwi enkosi siloko siwafunde njalo noma sekuthiwani kodwa hayi sithi masibuyela kuona hayi suke siwafica ukuthi cha siyakuzwa lokho kodwa manje inkinga nakho inkosi yamazwayo lawa ngqo eyayikhulumela yona sizowenza njani ke wona and usaqhubeka Thabo ngoba khona futhi okunye asakubuyisela ngapha ezulwini ekuzona incwadi lezi zabhalwa uSezeni so umsebenzi usaqhubeka ngicabanga ukuthi eke ngiwacaphune lamazwi yeah ngizama la ukuthi angikhulume lento angikhulumi la into yohlangothi khuluma amazwi enkosi ngeindawo zayo ingakho ngithe la wasilungiseni awuwona isikhumbule kwami isikhumbule kuphakameni la wasilungiseni umuntu mefike kona ufika khulume omunye akhuluma kuyinhlangothi omunye akhuluma kwakhe kwento ayifunayo yena mase sikhuluma la sikhuluma thina into ngoba umehluko phakathi kwabaholi abalandela ubabamkhulu ukuthi ilanga angiphinde futhi umehluko phakathi ubabamkhulu ube umprofeti uma ekhuluma ngobuholo obulandelayo akakhulumanga ngabaholi ukhulume ngomholi uyehla uhlala phansi uthozayo emva kwami ngisaba ngisho ukuthinta umchilo wesicathulo sakhe uthi ke afike wathi engathi kumhlophe mefike ethi yena kumnyama ningamphikisi uthi konke akushintshayo uthi ningamphikisi ngoba mina ungathi ngithunywe uye ingakho ke kuyaye ukuthi umuntu uma equestiona into eshiwe ilanga bese ngigudluka eceleni wakithi hayi lo uzongihlubula lo mekhuluma indaba yasenhlanga akazifuka ayicacisa nangu la ubaba mkhulu ukhuluma nendoda yakangcobo yeah eke siyiqaleke le ndoda le ndaba asoyiqeda yonke ngakho ngithi ungakayiqala imfundiso upage bani upage 309 309 zenkosi ilanga intshumayelo zenkosi ilanga edition ngithi second second edition uthi ke la ngakho ngithi le ncwadi ingikhumbuza nina amaNazaretha khona incwadi ayifundile ngoba anivami ukuphutha ezinhlanganweni beni khona kuJuly ngoMarch enhlangakazi elinda ngoMay nangenhlangano yamadokode emachunwini namhla uJuly nikhona inhlangano ivaliwe ngesabatha eledlule ngokubona kwethu angazi ukuthi le nhlangano ivalwa nini ezulwini asazi ukuthi ezulwini ivala nini kodwa thina lapha abasemhlabeni ivaliwe sicabanga ukuthi abantu abaningi bahambile babuyele emakhaya kodwa kubonakala ukuthi bakhona abahambile sengathi sebebuye kwafika abanye namhla ngithi ke ningayiki lokweni kwenzayo ngoba anilazi ilanga lentethelelo anilazi nelanga lokufa anilazi nosuku koshiwa ngalo ukuthi zonke izono zakho zithethelelwe umbuzo ke munye uma ushintsha ukuhlabelela kaShembe
okwafika nezingilozi uma ifika ingilozi yafika nalokuhlabela ifika usuhlabelela ngenye indlela izothi kona yini akusahambisana izothi kona yini uthi uDavid ubusisiwe lo umuntu inkosi engabalelanga isono kuye amahubo 32 noma enamacala amaningi enamaphutha amaningi ingabaleli kuye isono kanti uJesu uthi incwadi ayifundile ngenhla uma uya kuNkulunkulu ngesikhathi zonke angeke uNkulunkulu angakuzweli uma kukhona okucelayo noma kunzima noma kunjani uma ukhuleka uNkulunkulu ngesikhathi zonke uma uya esabatheni ngesikhathi zonke uma uya enhlanganweni ngesikhathi zonke noma 14 noma 23 noma 25 uNkulunkulu angeke angakuzweli noma ukhona okucelayo kunzima kanjani njengoba silapha nje asikunakile kakhulu ukuhamba kwethu abanye bayakholwa abanye bakubuyisela eceleni ukuza kwabo lapha ekuphakameni kodwa owanimema uShembe wasezulwini uthi sasindinda wasimisa uNkulunkulu sabashiya abafowethu babephuza samlandela uphingelihle isihlabelelo 148 yena akakhohlwa akozela kalali yena uyakubhala njalo ukuba khona kwakho ekuphakameni ithi indoda yakwaNgcobo yasenhlangakazi yabona uShembe gibele ihashi lakhe elimpunga ligijima phezulu ezulwini ihashi laselijulukile limanzi lindiza njengebhanoyi wonke umhlaba uthi landiza laselingena emkhawulweni ophakade uShembe wathi Ngcobo woza wayesephenya ibhuku lakhe wathi mntanami alikho igama lakho lapha ebhukwini ummema abantu athi abayinhlangakazi uthi ngase ngibuza ngithi baba ugijima wonke umhlaba wenzani na uthi ngimema abatwana bami ngimema abasekuphakameni ngimema bonke abantu abangithandayo ngifuna babe khona lapha enhlangakazi futhi uma befika lapha enhlangakazi ngifuna ukubhala amagama abo abhala apha amagama enhlangakazi imane efihliweyo ngoyifumana khona netshele igama lami leli tholthwalayo uyolibeka esivivaneni ilona leli ukukhulunywa ngayo manje na ke incwadi ifakwa esikhwameni sani seposi thina amagama ethu siwabhala etsheni bese siyapi la athi khona isikhwama seposi okuyimapi okuyisenhlangakazi sifike siyibeke esive asibeki noma iposi elithumela amagama ezulwini ya aha wayi kube njalo inhlangakazi sesingena inhlangakazi uzama ukuyichaza lo baba omkhulu imele indawo yindawo othi uhamba ngeenyawo kodwa iyindawo ekhombisa indlela yomphefumulo asikusho ke lokho ingakho amasango akhuphukele inhlangakazi emangaki esikhombisa ingakho amasango asenhlangakazi eyisikhombisa elingana namasango ahamba umphefumulo womuntu mase endaweni yakhe ukugcina kapheka mangaki nawo ayisikhombisa asiwabalele asiwabalele asiqale kwasenhlangakazi esivivaneni ake number 1 esivivaneni ufana nendawo yokuthi ilani fike nilinde khona esivivaneni ngoba ila kusuka khona oShembe bonke awushe emaseleni baba emaseleni right iyaphambana le namasele emaseleni akakabu number 1 bese kuthi ke mawusuhamba kusuka emaseleni manje mufike etsheni lokuqala lelitshe lokuqala okwathi ubaba mkhulu mefika ukhuzwayo ethi zizwele uyizwele inja yangithi uyizwele phelezela nanga umuntu kaNkuluNkulu umisi ithe inja lenja yayilalela kakhuzwayo ukhuzwayo lo ozala amadodana amathathu alethe ubaba mkhulu namakhosazana ngithi amabili inja misuka kakhuzwayo yamphelezela uba kodwa yathi mifika la ku number 1 la matsha amakhulu la khona amatsha amakhulu la ungena khona isange lo number 1 la inja yenze njani yashaya umsila abuyele emva iyabona la
ngihamba nomuntu wasezulwini angisangeni la mina ngoba thina ngisanyathela. kodwa yampelezeli phela nje nalamehlo lawa adala ukuthi kuthiwa singayifuyi Yeah. ngoba ikwazi ukubona lokhu thina singakuboni isibona ukuthi isibona enye kambe mina kuthiwa ikhona incwadi lapha yeah ekusambulo ecitha usambulo 22 oyivuna injijika nje ngoba kuthiwa ngaphandle khona izinja nezifebe iyajika lapha ngithi isambulo ngithi Yeah, isambulo, 22 right. isiyajika inja ithi ngo alpha no omega ekuqaleni oqala nokugcina isibuyele emumva inja isango lokuqala ke lelo ngizama njalo ukuthi inhlangakazi iumfuzelelo wendlela ozoyihamba ngomphefumulo usuye ezulwini ingakho ifana nendlela yapi yakabheka bezayo uthi 1 lapha mukhuphuka ujika ikhona uthi 2 uthi 2 la phezulu kwamadokodo oma abazi abantu bafike manje sowakhona ummapi kwamadokodo oma abangaphakathi umukhuphuka uthi lapha usubuka ilokhuza ichibile kababamkhulu uthi 3 mukhuphuka uye usufika la kubekwa khona itshe kubekwa khona uzuka wetshe noma utiki wetshe lo tiki wetshe okwathiwa yiwona esicela ngawo thina ngoba kwangafanele thina sikhuphukele entabeni ngoba entabeni sezulwini ufika ubeke khona utiki uthi 4 lapha ukhuphuke uthi mudlula la ubabamkhulu ayehlala khona ufike lapho uthi 5 muthi conco entabeni khona lapho futhi uthi 6 usungena ethempeleni lapha ya esivivaneni la ubeka khona itshe soku number 7 sokufana nokuthi lapho usuphezulu kwethu manje iyajika kinja lapho ubaba ilanga uyayichaza uthi ningayeki uyenhlangakazi leli tshele igama lakhe elihlatshelelwa ngokuthi imane efihliwe ngofihlana ngofica khona u7 yeah likhuluma ngenhlangakazi manje mina ngifuna ukuthi la inkinga esibe nayo ukuze sigcine sesebenzela inhlangothi ukwandisa abantu itshe lesivivane ngokomthetho alithwalwa itshe elesivivaneni alithwalwa umuntu ongasenzile isifungo ingakho noma sokubekwa izikhundla abantu abathwala ijobani abaseqopheleni lokugcina emva kahle futhi umfundisa abangasenzile isifungo mhlawumbe ungathi uchaza ngoba mhlawumbe abanye abangabhajatisiyo abangashilo ukuthi sengiyohlala endlini kaJehova kuze kube sokupheleni kwensuku umuntu washo ukuthi ngiyikhetha inkosi yasekhwameni kwaseyabhabhadisa ngokomthetho akalithwali uya enhlangakazi nje mokwenziwa amatshe akalithwali yena ngoba lizogcina manje limfaka entweni ezomgqilaza kakhulu ngoba angithi ithi inkosi uma usuhlubuka kusho ukuthi yenze njani qala ukholwe eqala manje uthwalile manje wena noma ungalisimpula ufana nomuntu oyidlalela yabo kodwa angazi ke noma ingilozi masufika ulibeka iyayibuke yini abantu mebefuna ukuyibona lento ababuke ukube besinawo besoyifaka la kugezwa khona umfundisi uDan Ngcobo uyena oqala geza inkosi izandla yona ibisigeza seyifake le video kusikhumbule kuphakameni kena bezoyibona ibisigeza abantu bonke Facebook soyifaka khona ibisigeza ke abantu bonke yona akekho umuntu ongakholwa lapha ingakho enhlangakazi noma simema abantu asibamemele nje ukuthi bayothandaza bangazenzi zonke izinto ezenziwayo ngoba isemnyango wezulu sibona singababeka ku number 6 bona ba number 6 kusho ukuthi bona ngalesikhashana nje okwesikhashana yeah ngomthetho bona kufuna umuntu mekade enhlangakazi alishikhanda ngaligunda asibaluleke kanjalo athi mase ebuyele qalelela njengoba ku December nje baqalelele bangagunda yeah athi mase ebuyele emumva
eseyitholi ngoba uzoyithola uyayithola yes engalokhuzile engakhona uzoyithola akangene ku number 6 akangagundi uyapi uya eShilo uyokhuluma noNkulunkulu manje uzethi uNkulunkulu amfice enani enazinwele afike kacele lokho bese kutholile ebese enza umthandazo noma uthubiza amaNazaretha ngizobonga amaNazaretha yazi uNkulunkulu wenu yes ngimrobhile sengimrobhile manje ngizobonga ke manje thina sokuthwala ukuthi ayisholo mfundisi yazi abantu umuntu ukukhuluma kanje ukuthi ethathi acaphune nje lenkulumo abese ifaka TikTok 85 TikTok yazi noma njani kodwa ngibone ngathi iyona into esemqoka le ukuthi abantu singabafaki emthwaleni singabagaxelisa ngoba le iyafana nalento eshiwe inkosi ilanga Wami mabebuya lapho usuyambona ufaka itika phambi komuzi wakho uyahlola wenza yonke into athi mina ngabuthi sowushembe kwenza vele cha akukona ukashembe lokho anjani kodwa uyaya uyocela ngawo umsebenzi ngabantwana uNkulunkulu uzokunika kodwa khona izinto kodwa mfundisi ngenxa yesikhathi ngivuna sibuyele la ngoba izosala esivale ngayo siya ku5 ukuthi ushembe wokuqala ubaba mkhulu umprofeti wathi lo oza emva kwami ayokushintsha nize ningamphiki usho lo oza emva kwami ningakushintshi futhi ngifuna ukugcizelela lokho ukuthi wayesho inkosi ila angibenze kuqala manje na ke ngithe funa siqaphele funa siqaphele la mekhuluma ngoshembe mefika lapha phansi lapha phansi eNtlangazi emaseleni lapha emaseleni oqala wayekhona owenika bonke amandla babencela kuyena inkosi ilanga wame ekhuluma ngayo uthi lozayo mayizelwe uthi ithi inkosi ilanga ngambone eshaya uvalo befuna ukungibhabhadisa uthi ngamuntu uyasaba uthi kodwa ngimhleke ngase ngimoto uzongibothi ngubani iyayichaza la nangalelilanga elele ebhekunqolo dakeni uthi akekho omunye olale nawo dakeni ngesikhathi futhi esebuya esikoleni ufika inyanga ezulu isikhona ekhaya iphakameni sichaze lento inyanga izulu nelanga abafana cha abafana ufika isikhona misikhona ngano ngixoxe lento kodwa ngisikazi ufika isijwayelo abantu uyamangala anginje isijwayelo abantu ufika uyamangala intombi zayibona lensizwa enhle maphela yebo sikholiwe kodwa manje zifuna ukuyigana Trabazi bamhloma ubuhlalo emachunwini kuthiwa ziyayibona lensizwa insizwa enhle kanje kuthiwa zahlanye intombi kwakhona impela ezisondela kakhulu eduze kwakhe uyahamba uyakise ngizama ukuthi bangathi abantu ngokugana kakhulu inkosi ilanga ngoba yayithanda intombi uma ifika iyabika bangishela labantu angifuna intombi mina ubaba mkhulu anganaki uma sekonakala sithi uyabona ke enye isizi yangithinta baba mkhulu kuthiwa wathatha inkomo esibayeni wahamba wayocela intethelelo uNkulunkulu wathi ngonile ebusweni bakho umuntu wakho omthumile emhlabeni angimnakange ekhala ube umzanyana uyise umzanyana wakhe ube umzanyana umalusi wakhe ethunywe uNkulunkulu ukuthi lo muchelele ngoba uzoba umakhi wesizwe uhlaba inkomo uyaxolisa ucela intethelelo uNkulunkulu ngoba kuthiwa kuyena ukuze ke manje babe baningi kuthiwa uthi baba mkhulu usuthathe izingane zami engaphezulu ka8 manje uma uthi ngisazozala izingane eziningi umuzwane ungilimaza ngombani balimala ubuntu bami sebezothika abantu
pho Nhlangakazi uqhamukazi indaba leyo elinye ilanga makufanele siyixoxe so ixoxa makufanele ngobuza qathi ngiyixoxe yini ngoba ngenhlanhla ngikhulele kaVilakazi konalume wakho Nhlangakazi ngakhula ngagadwa abafowabo bakanina wakhe bazi ukuthi kwenzakalani phakathi kaShembe bazi umlando wonke ngakhuliswa yena unina wakhe umfazi wabantu igama liqanjwe uyise lelo uyise uNomalambo mina ngithi ngithini manje sengitshela igama likayise likamkhulu kaNhlangakazi wakonalume uNomalambo wamqamba wathi umfazi wabantu usho landa umfazi wabantu ingoba wathola yena yedwa uthi ke anginamumzi mina ngoba nalo umfazi wabantu uyahamba ungaqhamuka nakho umfazi wabantu igama lakhe leli hayi ubaba omkhulu umqamba uthi uthandekile uthi uthandekile ngoba wena une crush nobaba omkhulu uqhamuka lapho kuNhlangakazi ukuthi uqhamuka kanjani ke ningayitsheli ukuthi kwaba senyameni so nixoxela ngelinye ilanga ukuze ningakhuluma amanga ngoba nizonda abantu ngisho ukuthi ngikhule nalabo bantu bayixoxa yonke le ndaba inkosi ilanga ke yona njoba sithi ilo muntu onomehluko onomehluko kakhulu yafika yayichaza yonke indaba kababa omkhulu ithi kwathi ngihleke ngabotha uzobotha ngubani ithi ke ningamphikisi uthi ke mase ekhuluma ngoba into esinayo namhlanje eyona ukukholwa ile yokwazi ukuthi ukukholwa ukuthi kufanele siqhenye ngokwanda kwabantu into edala sithi abantu abathwala amatshe mebenhlangakazi abagqoka umnazareti abangayikhethile inkosi ingoba kwandiswa inamba ukuze kwenzeke njani ukuze kwenzeke lento ezotholakala la encwadini sibe majority encwadini kaTimotheo wesibili 3 sasa abadukisi beyikhadi ethi inkosi ilanga makufika umlungu enhlangakazi uyifica ilele embhedeni wawuhlala kithi lo mbhede impahla phela zisukela kubaba omkhulu kuze langeni zayihlala kithi iladi yasenhlangakazi belihlala kithi likhuphuke emakhuphuka umhlangano yeah ubaba bambona babehambisela ubaba omkhulu ubise enhlangakazi enkomeni ayikhombayo lo nkomo yahlala ziyafica ilanga nakulona yasengwa uthi umlungu ke ngikhuluma indaba yabantu abaningi ukuthini uShembe lithini ilanga uthi umlungu hawu Shembe ulala empetheni noship kanje abantu bebaningi kanje bakuthanda nje abantu uthi ubaba ilanga uthi yabona njengoba ngilele kulomphethe nje ngicashile yazi ukhuluma into athi ikhulunywa indodakazi enkosi ilanga usungicabangisa yona ukuthi ubaba wayengathanda izinto ezibukhazikhazi ifurniture enye angazi noma anganomsenayo yini nibona ifurniture yenkosi ilanga usenayo nanokuthi nje ayohlala esimeni sasenhlangakazi sinzima ngisho kuwena ungelutho uthi ke ubaba ilanga uthi yabona ngicashile la uthi uSathane uyayithanda izinto ezicobezelayo uthi njengoba ngihleli la nje ngenzela ukuthi angibone ngisosizini anganaki usethi kumlungu baningi abantu kodwa ngiyajabula nje babone ithi inkosi ilanga angijabuli hawu ujabula njani bebaningi adideke umlungu uthi okudala ngingajabula ukuthi ngithunywe ukuthi ngizolusa abantu bahambe bayezulwini awupho yini ekuphethe kabi uthi okungiphethe kabi njengoba bebaningi beba ngaka nje ukhona noyedwa yini ozokuya la kuthiwa ngibayise khona yazi concern yelanga ithi njengoba bebaningi kangaka nje ukhona yini ukhathazeke ngami ukhathazeke ngawe ukhathazeke ngezulu futhi ubuka i-end goal i-end goal phela uthi siyangena nezulwini siyaya na ithi ke le ncwadi engikhuluma ngayo ithi kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuyakuvela isikhathi ezinzima ngokuba abantu bazakuba ngabasithandayo nabathanda imali nabazigabisayo abazigabisa ukuthi sibaningi qhosha nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalalela abazali nabangabongiyo nabahlazisayo
bahlazisa abantu namhlanje lento uthi sibaningi ayigcina esontweni nabafazi abaningi ngineyimoto eziningi yonke into nje umoya kaNebukadnezar 3 nabangenaluthando nabahlebi nabangazithibi nabangenabo ubunene nabangathanda okuhle nabakhapheli nabanamawala nabakhukhumele khukhumele kanjani abantu abanye babehlele eduze emva kwendlu ngiselovu ngihlala endlini yeplangweni ethayo bathi khona umuntu ohlala la abanye besiye esontweni nabo bathi mhlongo nithi nina uShembe kade nafika la unenzeleni ayibona imoto esihamba ngazo abasho ukuthi niyabona into mesifa siyezulwini bakhomba into yasemhlabeni abantu noma imfundiso zika Shembe sisayibambile abasho sisayibambile abasho ukuthi mhlongo ngoba naku ni business utshwala nenzani athi singabudla abasho ukuthi mhlongo naku niyakhunda abasho ukuthi imfundiso zika Shembe abasho ukuthi nina akukho kuphambana noShembe abakusolayo basola ukuthi uhlala endlini yeplango uhlala endlini yeplango esikhundleni saloko befika bafika nezinto ezintsha abayiqamba amagama okuthiwa uzulu into kababa mkhulu uMnazaretha wagqoka kuqala kuthi uzulu emahlanu ukholwa lokho ngoba sokhona enegama lokubukwa ithi ke la abathanda ukubukwa nabakhapheli naba namawala nabakhukhumele nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu ingakho sebe nama birthday banazo zonke izinto naba enesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo wobagwema yazi sengikhohliwe mfundisi ukuthi kwanje sebirthday kaJesu esayikhuza nangonyaka udlule hayi sesodila na ngesabathe zayo sengikhohliwe ngokuba labo kuvela abanyonyobele endlini bethumba abesifazane abasindwa izono beqhutshwa inkanuko ezinhlobonhlobo nibakhukhumala ukuthi kunabafazi abaningi kodwa uShembe uthi umfazi unkosikazi ngowasezulwini munye usho njalo phela incwadi yomshado isho njalo nansi manje ukuthatha wena ukuthi uqhwasha amehlo befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso njengoJane noJambule bamelana noMose kanjalo nje asikhuluma nje bamelene bamelene sikhuluma indaba kaMose gcinani imithetho yakhe andobela ngenxa yakhe uMose sizofunda yona nje wasikhuluma nje bathi babheda lapha ababothina solo silibele into endala laba abamelana neqiniso abantu abonakela ingqondo abahluleka enkolweni kepha abasayoqhubekela phambili ngokuba ubula babo buyakuba sobala kubo bonke njengokuba kwabanjalo nobabo ileyo ncwadi ke enye esikhuluma ngayo mfundisi stronche la emaminithini um24 kusasa uChristmas kahle uChristmas qala 24 nje abelungu behlala bethi Christmas Eve sayichaza ngonyaka odlule kodwa sengithi soyishiyela isonto elizayo nje ngiyabona ngizobe ngenza iphutha ngoba abantu bazobe sebengenile bayenza lento ukuthi uShembe wawukhuza uChristmas ubaba mkhulu ngiyakhohle ibale nkosazana ngizokuthumela isithombe sayo ekuyiyona eyikhuluma lento kusesikhumbuzweni endala kumakhosazana amadala ngizosicinga nje ngizosithola ethi babexoxelwa unkosazane ukekane mangikhumbula kahle ukekane wakini ukuthi bathi kuChristmas nabebona phela kwenziwa amahlahla nezinye inkonzo zenza amahlahla bona bakaze bamenzele lutho uShembe kuChristmas bahlele ekuphakameni cha somenzela isurprise ubaba bahamba nabo bathenga izipho bamenzela baba yabo nje bamthunga bamenzela kahle ihlahla baseke uyakhumbula mfundisi sikhule kunamahlahla ngisho phakathi kuyakhumbula ophakathi babevunuliswa ngo December 25 behlonywa amahlahla nabo ke
ubaba mkhulu uyihlalele egcikeni uDecember 25 bathi ibhekelele olwandle uhlele etsheni beza baqhamuka emva kwakhe bahlabelela baphethe ihlahla elinazi izipho bahlabelela benza kahle bathi wayeseyabaphenduka uyababuka bathi wavele washwaqa shintsha washwaqa ebusweni ubaba mkhulu bayibabu bambona ukuthi hawu ubaba sathi siza kuyena ngokuthi ajabule waseyashwaqa bathi wavele washwaqa kodwa wabalinda beza bahlabelela bathi mase sebefikile kuyena wasephakamisa isandla base beyaguqa wasethi ahlala phansi bantu abami base behlala kahle wathi lento eniyenzayo ayinhle ningaboni benza la ngaphandle usuku olubi lo njengoba ningibona ngihleli ngithuli nje usuku lenkemba usuku olubi lolu okwakubulawa ngalo izingane abafana uthi lolu suku kwakuusuku olubi okwakubulawa ngalo izingane manje nani uma nenza lento nilokhuza nithi ngikupha lolo suku lolu usuku olubi lemoya emibi sengikhumbula lento ade siyikhuluma ngesonto edlule emfundisi ukuthi phela uzibandlela kushuthi nabantu basendulo babazi ukuthi lesikhathi lesi esokulinda esokuzila kungabi khona ndlela kungabi ngoba kwakuyisikhathi lesi kwakunomkhubo omubi ezweni abantu babe nikela ngeingane kwakubulawa izingane zayinikelwa kumoloki mawuvula lapha incwadi kaLevi kanti futhi ngazo futhi lesikhathi kuthiwa ngalesikhathi isiWerod abulala ngasizingane naye so angithi manje mawufunda iBhayibheli uyathola eBhayibhelini ukuthi isikhathi kwakuthiwa kuzelwe umsindisi ingalesikhathi noHerod abulala ngasizingane mawufunda iBhayibheli manje usuku olubi nje ohlangenani nokubulawa kweingane kwangekho umuntu endleleni umuntu othanda ingane wengekho endleleni wayecashile isikhathi sekuzilile wayecashile ethandaza ethi uNkulunkulu usindisa ingane yami thina ke sibhizi ke evalele ukuthi ingakhali siyangcebeleka thina ngaleso sikhathi ingakho kuthiwa imasaka kodwa manje kuyahleshula ekugcineni leli gama imasaka imess mass Christmas masaka kodwa uyakhishwa manje uyakhishwa manje Christ mass kwakuyimasaka kwathi isikhathi kuzala uChrist kwase kuba nemasaka kwachitheka igazi eliningi kwaba nemasaka yilo leli gama lemasaka lesilungu livela lapho sekuthiwa nje Christmas it's Christ massacre eBhayibhelini umoya ngithi uma 52 Jeremiah 52 37 yazi usasho njalo Thabo usasho njalo Thabo ngeke ngezwe kuyisikhumbuzo ngazi noma umama lo wase gospel Mamlito yes ekhuluma ukuthi nelanga lafela athi usuku olubi lolu akulona usuku oluhle kumuntu kaNkuluNkulu uthi mase nilibone leli demon uthi ningabaleka nonke uthi ayekho umuntu ongahlala uthi ngoba manje liyayiqhenye lithi selugwinyile umhlaba uthi lesisi esikhulu lesisi lesi ugwinye ngaso umhlaba moloki ke loyo khona kunye ngifuna ukutshela abantu kukhona nasencwadini Matthew 6 kukhona sakufunda khona into esiyenziwa abantu leyo ukuthi makuyonikelwa kushawa igubhu kushawa imbungu uthi ubaba ilanga ithi insizwa enye exoxayo kwaxoxa ubabudlobo uthi ngiyayibuka lento esiyenziwa la ekhaya kwakulesikhathi samaduka abhaliwe AK Shell amakhosikazi mehambisa izipho asambela kancane ithobeni omaxaba izalukwazi ezindala seBhekuzulu uthi yonke lento ngiyayibuka uthi ngelinye ilanga kwafika igoli uthi lehla kumdedele ekuphakameni uthi bethwele isihlalo lesi siroundayo lesi ngihleli kusona uthi babethwele sona uthi kukhala imbungu kukhala icilongo kukhala yonke into
angena ngodu uthi udumo oluduma kakhulu oluduma uthi ke ubaba usethume ubabila ngisethumela intombazane ekitchen uthi awuhambe uyobuza ukuthi obani lapha okwangekhona ekitchen kususa umuntu khona la angithi sokuphuma isonto bafuna ukungena naso lesipho bafuna ukuthatha kanikela lento esidumile esiyenziwa thatha moment uthi ke ahambe intombazane eyithi inkosi angizobuza ukuthi obani lapha ngokuqhenya hamba usho ithini igoli khona sikulethile enkosini agijima beza njengalabo ababeza nehlahla sigalelekile befika intombazane baba kuthiwa abasegoli bathi nginesipho abasilethayo enkosini ithi inkosi hambe yobabuza ukuthi umakoti uma efika emzini uyena ohalalisayo yini noma akhalalisa abamukelayo awujabula ngoba sehalalisa abamukelayo abakhombisa bamukele ifike isinoma base bebuyisela impendulo cha kuye kuhalaliswa ngaphakathi uthi ke hamba babuza wasebejabula kangaka lento abayilethile simukeliwe yini ngaphakathi ukhiwa amagama kuthiwa sathula isigubhu sathi du ithi ke lencwadi Matthew 6 siqala eqaleni kepha qaphelani ingenza ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo ufuna ningabi na umvuzo kuyihlo sezulwini nansoke ngakho nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo ayithi nsukwini wabela isipho ngakho ke uma wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwabantu njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni imaphi emasinagogeni mathempelini emshini eyincele namhlanje abantu basukuma kuyisa abathi akushunyayelwa mokhona isipho abazosinika umshumayeli noma umvangeli namhlanje phela nabavangeli sebembathiswa phakathi ethempelini ingakho sokhona abantu esebezenza oshemba abancane nje ingoba sebembathiswa phakathi ethempelini uhoshwe ngisho umgcotsho ungazange ukhiphele ukuthi uthiwa isihole ithi ke lento mina icilongo phambu njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemgwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo sokunene ukuze isipho sakho sibe sekusithekini noyihlo obona ekusithekini uza kukuvuza mangisiza umuntu akufanele ngabe ngithi ngoba sengiphuciwe leso sibusiso nimbone nje imina usebenza nje wafakwa yimina emsebenzini yabona nje beganiwe nje uba ngemfakanga emsebenzini ngaba aganiwe ngaba kayilutho nimbone nje kwakuthi mina labo mina yabona indaba yomina ayikho indaba kamina ngifunde amazwi amancane la sesongena lapha kubakhulumayo ngizofunda lokhu nje omunye umuntu page 138 ejumele nenkosilanga amazwi enkosilanga la omunye umuntu uyacabanga ukuthi unokukhola kwakhe yedwa ayikho into enjalo omunye uyakhishwa kuphakameni ahamba ayothandaza eceleni athi onkosi Shembe uyangibona noma bengikhiphile kuphakameni uma sikukhiphile kuphakameni nasezulwini ukhishiwe ungasikhohlisi uma ukhishwa lapha kuphakameni nasezulwini ukhishiwe akukho Shembe ungathandaza kuye uShembe uzwa ngathi uyamuzwa awukho ukuthi hayi mina nkosi uShembe wembethe lo osekuphakameni uShembe uzwa ngathi uma sithi Shembe siyamkhipha lo naye uyavala khona lokhu ukukholwa kwakho wedwa okunjani okwamanga akekho umuntu okholwa yedwa akekho umuntu olunga yedwa uma umuntu elungile ubonwa ngabanye uma abantu bethu umubi ubani ozothi umuhle uma abantu bethi uyisigangi ubani ozothi awugangi akukho ukukholwa komuntu yedwa ukukholwa okuhle okwabantu ohlala nabo ukuba bakutuse bathi umuhle uhamba kahle noma ngumfundisi angeke ukhole wedwa noma umshumayeli ngeke ukhole wedwa noma ngubani nje ukukholwa kwethu sonke ngokwabanye abantu akulutho ngizithethelele mina ngithi anginazono uma nithi nina lo mfundisi unezono niqinisile
abaqamba amanga abantu kufanele ngicabange uma niza kimi nithi asikufuni lokhu nalokhu kufanele ngibuze ukuthi kwenze njani uma nginitshela bese uma ningitshela bese ngikwenza lokho uma ngingakwenzi ngizofika le phambili ngimiswe kuthiwa awubezwanga yini abefundisi basekuphakameni bekutshela na awubezwanga yini abakhokheli bekumisa na awubezwanga yini ukuthi bayakusola ngezwe pho wenzelani into abathi abayithandi bese ngingabe ngisazi ukuthi ngizokwenza njani usho njalo uJesu uma uJesu uthi uma ungalungile ngokwabanye abantu ubani ozokunika okwakho kulunga uma ungengcwele ngokwabanye abantu ubani ozothungcwele uzobuthathaphi obakho ubungcwele wedwa uma abafowenu bethu mubi ubani ozothi umuhle uma izenzo zakho zithi umubi ubani ozothungcwele akukho umuntu ozothungcwele ngoba ofakazi la ofakazi kodwa mfundisi ibibe nobucayi ngoba nabakwakhela uzungu sebeyayisebenzisa lo mthetho oshiwo yilanga bayakwazi futhi ukuthi bakubophe isibopha kanjani ithi ke inkosi uma bekubopha isibopha kanjani ungali nabo muqhubeka lencwadi bakhipha phuma musikulo ngoba ngesikhathi uphikisana nabo ingilozi awazi ukuthi usuvukela umbuso mhlambe ingilozi zithi suka eduze kwabo ngoba bazokungcolisa mhlambe ibona ukisho uNkulunkulu ukuthi phephe isho njalo inkosi mfundisi ngiyazi ukuthi sihlale sijwayele ukuthi shaya akupheli mangase ngikudedele ngeke kuphela akupheli akupheli ake selapha ku Facebook now usali ndani Ngcobo mina sabathe mayibehle kwabangcwele sibonga uhlelo lumlandi nomlandi umfundisi akoka vakashe phela ebuhleni baningi abangazazi lezi indaba mina sabathe mayibehle kwabangcwele kangimeme yena kufanele afike hamba nawe cha umuntu okumeme ngilanda nje ngofika ake ngibonge kuqala Thabo esakhuluma into ovakashe ebuhleni ake ngibonge kumfundisi uKhoza bokunomshado lapha akakhoza usithando okhoza bamazi kwenza lento yashiwo unyazi ukuthi hlukanani nokubiza abanye abantu ngamaphekula ukhoza wenza isimanga wafika wathi Mhlongo wena kukhona ubaba la ekhaya bokwenza izinto ube khona la ekhaya wafika wathi ngomthetho uzajabula usithando kufanele kuphuma isithebe sakho wakhipha isithebe wasibeka phambi kwami kushada umfana nomfana uthe baba mungekho uyazi ukuthi nikhule naye ukhule nobaba la ubaba engajabula ngithi ke uwenzile umthetho wonyazi ukuthi hlukanani ukubiza abanye abantu ngamaphekula umfundisi uKhoza wasemachonini wenza isimangaliso ubonile befika abanye wabona baphatheka kabi kodwa waphika ngokuthi solushilo unyazi lithe hlukanani nokubiza abanye ngamaphekula ipolitiki takwale usitwayi ameni mina sabathe mayibehle kwabangcwele nami ndikhona apha eCape Town andibekile indlebe usitwayi usibamba ku Facebook wesitwayi angikhohliwe njalo iphasela lakho ngiyabonga ukuthi ngikhumbuzile einsukwini ngathi ngizomthumela incwadi kubambeka ke lokhu kaDisemba angikhohliwe engathi ngakukhumbula makuphela lamaholide kwenzeka bese uyiphathisa umzala wami mese valo uye Cape Town lapha ko Waterfront cabanga kofuna sithinta ayithole seyithole eduze ngoba uyabuyela ufike nje sizoyenza iplan ngoba nami ngiye Cape Town ngaze ngabuya siphambana ngoba manje yena ukwenye indawo ngikwenye indawo la sengiya ngakhona mina akekho ngala nabantu engikubona ukuthi mangiyishiya la hayi ngeke kuzoba umzukuzuku ukuthi ayithole King's Fiso smooth sabantwana amen ngiya e-studio ngiyabingelela imini yesabathe mayibehle abangcwele bonke kanye nakubalaleli balelihlelo emakhaya sengonibamba khona lana kuma video clip ngoba ngiseliwe namhlanje kade ngik23 inkosi yomuso inibusise nonke studio amen le ngamgile le ngifuna ukuphuthuma uWhatsApp awu we babu awushathiwe hayi gogoke kwacisha mangibuka
shukade mhlambe ku refreshwa la kodwa ayikhona la isandleni sizoyivula la bengithi ngiyivula kwicomputer nangu Thubanzama naye uthulalele khona la hawu yabona ngoba uyabathola uThubanzama uthulalele uyabathola ngisayivula la esandleni ke manje nakho ke hey ngasigila kodwa inkosi yami isikhathi sesingasekho kanje awe babo babuhlongwane eNewland East wababuhlongwane uthi umfundisi wenkosi baba Sambothi umpangazi sibonga sinconcoza ngezindaba zasengizulwini amen athi ngidlule la nansenye i-voice note le ake siyilalele amen istudio kunanda 8.4 FM namdibekile indlebe yabingelela kakhulu kubaba umfundisi wenkosi nakuwe ke Butsambothi no baba umwandla bukhona amen ngiyabulisa kakhulu lestudio namdibekile ke indlebe kumxhosa lo apha eMthatha kodwa ngokusebenza ngiseKapa ndabulela kakhulu laniphilisa uhlelo lwenu laniphilisa kakhulu mina benza ukucela ndingaphumanga ke esihlokweni bengicela uba ikhona ithuba bengicela uba umfundisi akanicacisele ngoba kanti ufuna ukuba ngathi mina ngehlobo endiva ngalo mhlambi yena ngoba wayekhona inkosi langa xa ishumayela ikhona apha kwencwadi esika Advocate Mnyando upage 231 siqala nje ku verse 24 ya ku 25 siphele pha bengicela ngifundele nje ezo verse bomfundisi bese yangicacisela 24 yabulela kakhulu kohlelo lwenu liyangiphilisa nami la ndisusa inzondo yobuhlangothi ndiyakuthanda uhlelo lwenu ngoba lo less accommodator singamaNazaretha onke alikhethanga abala la muntu futhi lisifaka endleleni kaNkulunkulu inkosi langa ndisixa ndiyifunda incwadi yayo ndivuba njengoba ngoku sekushunyelwa kanje ishumela kakhulu inkosi langa ifundisa ngoNkulunkulu futhi yona yithi xa ifundisa futhi ifundise ngoshembe inkosi umqalo wendlela ndicinga apho konakele khona mina kukuba ngoku xa sishumayela lo sehlalweni sikhomba yena iwonile umsebenzi kaNkulunkulu lonto leyo ngoba ukuba ngabe bekuxa kushunyelwa kuthethwe ngoshembe sithethe ngenkosi umqalo wendlela ndiyacinga sonke singamaNazaretha ngesibanye futhi esivana ngesingahlukananga ndiyabulela kakhulu uNkulunkulu ngathi nganikhumbula nokuba umfundisi wethu amkhulise amen amen bekiphuze okudala sikhulume ngehlala ngithi phela ukwandisa isibalo next time uzishiya igama ungasho ukuthi insizwa yasemaXhoseni uthele insizwa le emaXhoseni amsasaba lepolitiki kubuye kube nepolitiki nayi le ndaba ayifunda nganomsikhathi engisishizile abantu abaningi abalapha ekuphakameni bayaphika ukuthi uShembe wayevele ezulwini bayaphika nokuthi wayengenaso isono abaningi abaphula umthetho wakhe bathi akulutho lokho mina ngikaze ngimazi esekhona ukuthi unhloboni ngangiyangisabe yonke imithetho yakhe awukho engangingawugcini ngangiyiphula ngengozi uma sengiwuphulile ngisheshe ngiye kuye ngithi baba ngephule umthetho wakho othile nothile ngesinye isikhathi angishaye ngesinye isikhathi angithethise nomathule ngibone ukuthi udabukile ngesiye 25 ke ngesinye isikhathi ngake ngakuyena ngathi baba ngiphule umthetho wakho angishongo ukuthi ngiphule umthetho kaNkuluNkulu ngoba uNkulunkulu angimazi ngiyezwa kuthiwa uNkulunkulu usezulwini kodwa ukude nami lo uNkulunkulu useduze kwami uShembe lo uNkulunkulu enithandaza kuye angimazi angithandazi kuye ngiye ngithandaze kuShembe ngesinye isikhathi ngithandaze kuGogo Mahadebe wayengithanda kakhulu ngahlala naye isikhashana kwakuyisalukwazi esasingafani nabanye abafazi
mfundisi le ndaba ikhulunywa njalo le ndaba siyobuye sikhulume ngenxa yesikhathi sikhumbule kuphakameni iminye sabathi ayibenhle wabangcwele akayishongo nalokuthi ubani sibonge kuCanon umfokamncango usonkinobho wethu uyena esihleli naye einkinobheni osethela yonke into ukuze zonke izinto zihambe ngendlela sibonge kakhulu sibonge uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi cha usigcinile nakho uhlelo sesize siyafika emaphethelweni manje ungakavali insizwa kaMkhize la uyibuse eMkhize ufuna inamba yala nazo zonke inamba zala emsakazweni ngicela ubanike usegroupini ayikho group awuthumele kuwena uthumele nje okay hayi so ngizithumela kuwena kodwa zame nokulandela kodwa manje sihlale ngisho ithi 068 7649969 068 7649969 ku Facebook sikhumbule kuphakameni uzoyithola inamba asivalelise ema-page sivalelise emini yesabatha bonke abantu babe nesabatha elihle sisakhuluma ngenkosi ilanga namanje emathempeleni siyokhuluma ngayo umfundisi umhlongo lo wasehlangakazi thempeli Jordan inamba yami 060 61 31515 isabatha libusisekile eManazarethe nonke uNkulunkulu wasephameni asibusise sonke nabalaleli bonke benanda nabasebunzimeni nje ubunhlobonhlobo uNkulunkulu abakhumbula kukude kuphameni umvangeli ndimanje sivale ngaye angibingelele bafundisi bami ave ngijabula ngokulalela inkonzo enisipha yona angikhohliwe nicacisa ngenkosi yasekuphumuleni emvangeli ndimanje emachubeni amen mvangeli sibonga kakhulu Thabaka Sambothi inkosi mayivumile kusasa 6 to 9 asilungiseni sobe sesikhona uhlelo lokugcina salivala kusasa bonke ke abaye enkonzweni abaye emsebenzini abagulayo uNkulunkulu wasekuphameni abe nabo Nkosi yomusa izinibusise amen